ari abajurumu omurukiko rwo kuhendera umwaka barikwebembera sakweje bayanjurira bamemba kusakweje yongire kutunguka kandi ubwahate yindwira izina yarwa hakwetwa Nyakayojo People's Sacco yaba Nyakayojo Sacco Limited. Ekintu mayisangu banka iriyo nekurakurana koko wagamba turiyo tuhindura wari afesi zitu zona postal branches na signpost zitu zona logo yitu iriyo nehinduka tuyonto yetarugonsya ebare umukatare kandi cyo tukikozere kugira ngo tubase gusavinga members bitu kana n'ikindi kugira ngo tubase kuko myanya yo nabo ko wakorera nk'izina yitu Nyakayojo People's Sacco ndi turi mitinga konka hato bahatiya yo kusanya tuyigura branches zo muri Rubare shitwe tuyonto za side za Lyantonde yona tsakwa tuyigura branches kandi cyo tukikora okuhindura face tukoze kugira ngo tubase kwikarugura umuntu wena tugumize mutugambira abantu bijaha babike na bankage eyongere kutunguka je person 0C1 muryamisho gasa kweki nyenda kushemerwa omuze gwo khereza abantu epapura ningashiko batera stamp bakeguza ahantu hemiringo mingi mukutayo umusingo gumwe bigenzerene bikora ki bigenzerene bituba ninyenda kubashaba mugumize mbantu mwe mukimanye nimwe misho gasako ngo muntu watuma kurebuze cheye abo kuba myself I've told you the student wa PhD can have succeeded to that level. I have a school loan ya Nyakayojo Sacco, so ahani nyenda kutera ekirango ahanyakayojo Sacco na nitoba lya especially abashomesa Nyakayojo People's Sacco bwahatera kumanyonka Nyakayojo Sacco Limited katanduko mu mwaka gw'2020 kandi bwahati yasi amataje mushanju aho bine bamemba barukurengo mutwaro gumwe nakakaga ahantu horukura Sacco yasimire kitongore cha Vision Group ahantu Radio West hamwe na TV West ahabwe nkoragana nunji ebaretira abantu bayongera kumanyana okura TV no mayichi kumanyisa abo kuba ogumusiza manager Dickson tukamwishyirira kandi hato mu rugendo tukera hamwe twamwishyirire yagira ati Nyakayojo ninza kutambura nimwe kandi aho kuba rusakoze mpango izi kutusinga konka kagira ati Nyakayojo ngeri mwizeremu kandi kitwire hamwe tuza kutambura nimwe tuza kuba promotinga na wa tukuza tunja mu myaka nkebere nyuma uko fiko mutaho nubuza umuntu tiniza Nyakayojo kugira ati Nyakayojo linkaye konko bwa hati watanga ujoti niza Nyakayojo umuntu najya system washanga umuntu na marugire uri ngwa rukushaba burukiro bwa kumara nakora akunaka buki umuntu kushabesha hanka munana akakoresha hibiri iryo niro shaba amagara marugi shaba ubweje shaba embera nungizeze kobora sheshi osyoke orgo mu kitanda omanye kinte cyo kuza gukora urukiko rwahendera barukutera karura hari ababa basize kubika Jena Sakweji aho bakiza Grace Reverend Ahimsubwe Moses hamwe n'abajenyi Dennis baba bari abasinguzi kandi aba bahangure mbuzi na screen tabakani mbatoya mumanya ngo iki bank ni bank yanyu ni bank yitu nito turajikuze ninga tukajibandamya amakuraga gashakwa Christopher Ahimsubwe